Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Ishya News TV, reka turebere hamwe ikiri kuvugwa muri aya masaha. Nimba ari bwo kigera hano, reka ukande subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro byacu bya buri munsi, kuko tuba tukugezaho amakuru agezweho umunsi ku munsi. Reka duhere mu gihugu cy'abaturanyi cya Burundi, ari inkuru ivuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatorewe muri kongere idasanzwe y'ishyaka kuba umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027. Ni nyuma y'inama ya komite nkuru y'iri shyaka yateraniye mu ntara ya Gitega ku itariki ya 24 na 25 Mata 2026. Umunyamabanga mukuru w'iri shyaka Reverien Kuri mu ijambo ry'ikaze yamenyesheje abarwana shyaka ko iyi nama ije nyuma y'imyaka 2 harimo gushyirwa mu bikorwa ingingo nyamukuru zafashwe n'inama ya komite nkuru yabereye Ngozi ku itariki ya 22 na 23 Mata 2024. Munyemere twekeze ku nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ingabo muri Burkina Faso General Celestin Simpore yatangaje ko umwenegihugu wese ufite imyaka y'ubukure agiye kujya ahabwa imyitozo ya gisirikare. Yabigarutseho ubwo yagaragaza ko igihugu cyifuza ko muri uyu mwaka nibura zakinjiza ingabo z'inkera gutabara mu basivile barenga 100,000. Aba basivile bazafasha abasirikare guhangana n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba w'abajihadiste. Kwa gatandatu tariki ya 25 Mata 2026 nibwo General Celestin yavuze ko abaturage bafite imyaka y'ubukure bazahabwa imyitozo ya gisirikare ku buryo bajya bifashishwa mu gihe bakenewe. Guha abasivili imyitozo ya gisirikare ni umwanzuro wafashwe n'inama y'abaminisitiri mu rwego rwo gukomeza kubakira ubushobozi gisirikare, gushyiraho inkeragutabara no kwimakaza gahunda yo kurinda ubusugire bw'igihugu. Biteganyijwe ko umushinga w'itegeko bikubiyemo uzanyuzwa imbere y'inteko ishinga amategeko kugira ngo wemezwe. Ingabo za Burkina Faso ziyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré guhera ku itariki ya 22 ziracyagowe n'imitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda ndetse na Islamic State. Imunyemere kandi dukomereze ku nkuru ivuga ko ambasaderi wa Kenya w'umuryango w'abibumbye Elatusi Rakole yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko abapolisi b'iki gihugu boherejwe muri Haiti bakurikije amategeko inyuguti ku yindi, ahakana ko baba barasambanyije abana. Kenya yohereje muri Haiti abashinzwe umutekano 999. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kateranye ku itariki ya 23 Mata y'umwaka baganira ku bibazo by'ubutabazi muri Haiti, aho abandi bajujubije abaturage bamwe bakanabica. Lokale yavuze ko binyuze mu mabwiriza ya Kenya aboherejwe mu butumwa bakurikije amabwiriza agenga ubutumwa ndetse bagaragaje ubunyangamugayo mpuzamahanga, bubahiriza inshingano no gukorera mu mucyo. Lokale yanyomozaga raporo yagaragaje ko abapolisi ba Kenya bagize uruhare mu bikorwa bimwe byo gusambanya abantu 4 muri iki gihugu, harimo no gufata ku ngufu umwana w'imyaka 12 n'abandi 2 bafite imyaka 16. Yavuze ko iyo raporo yano igishoboka abayoboye ubutumwa muri Haiti bahise bashyiraho itsinda rishinzwe iperereza ndetse ibyavuyemo bisangizwa ubuyobozi bwa polisi bwa Haiti n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Kenya yavuze ko yiteguye gukorana n'ishami ry'umuryango wa Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu kugira ngo hagerwe ku makuru yizeye. Kenya yatangiye kohereza muri Haiti abashinzwe umutekano bo kurwanya amabandi mu mwaka wa 2024. Ubutumwa bwagomba gukorwa hashingiwe ku mabwiriza mpuzamahanga ya Loni nubwo atari ubutumwa bwa Loni. Abaturage ba Haiti mu minsi ishize bigaragambije mu murwa mukuru wa Haiti Port-au-Prince basaba ko abapolisi ba Kenya bataha biramutse bibayeho basimburwa nabo muri Chad. Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko kuri uyu wa mbere umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi yageze mu nkiko aherekejwe n'umugore we Dorcas Rigati, abahungu be bombi n'itsinda ry'abanyamategeko. Biteganyijwe ko ikibazo kizaburanishwa imbere y'abacamanza batatu barimo Eric Agori, Anthony Mirima na Fred Mugambi. Bitezweho ko bazatanga amabwiriza ku byifuzo byinshi bitegerejwe kandi bakumva impaka ku bujurire kwiyeguzwa rya Gacagwa. Muri uru rukiko kandi harimo abanyepolitike benshi bakorana na Gacagwa bagiye kwifatanya nawe muri uru rubanza rw'ubujurire kwiyeguzwa. Ku itariki ya 17 Ukwakira 2024 nibwo Rigati Gachagua yakuwe ku mwanya wa Vice President wa Kenya. Sena yatoye gukomeza ibirego 5 muri 11 yashinjwaga birimo kurenga ku itegeko nshinga no gushishikariza amakimbirane ashingiye ku moko. Inteko ishinga amategeko ya Kenya mbere yaho ku itariki 8 Ukwakira 2024 yari yatoye kumukura ku mwanya we. Munyemere dukomeze kandi ku nkuru ivuga yuko munyabanga mukuru mushya w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC Ambassadeur Steve Mbundi yatangiye inshingano zo ku itariki ya 25 Mata 2026
ahigira gushyira imbaraga mu kwishyuza ibihugu bidatanga umusanzu ku gihe. Ibikorwa byinshi by'uyu muryango mu myanya myinshi y'ingengo y'imari byagiye bidindira kubera imisanzu idatangwa na bimwe mu bihugu biwugize cyangwa se bikayitanga bikerewe cyane. EAC igaragaza ko mu bihugu 8 bigize binari byo byatanze umusanzu neza wose bisabwa kugeza mu mwaka wa 2025-2026. RDC ifite ikirarane cya miliyoni 27 z'amadolari, Uburundi bufite miliyoni 22 z'amadolari, Sudani y'Epfo ifite ikirarane cya miliyoni 21 z'amadolari, naho Somalia ifite miliyoni 10. Ku itariki ya 7 Werurwe abakuru b'ibihugu byo muri EAC banzuye ko bitandukanye nuko byahoze ibihugu bizajya bitanga umusanzu utandukanye bijyanye nuko ubukungu bwabyo buhagaze. Bumvikanye ko umusanzu ungana na 50% by'ingengo y'imari ya EAC uzajya utangwa mu buryo bungana 50% bisigaye bitangwe hashingiwe ku musaruro mbumbe. Bivuze ko igihugu gikize kurusha ibindi aricyo kizajya gitanga umusanzu mwinshi. Ambasaderi Mbundi yagaragaje ko imisanzu itanzwe ku gihe cyangwa ari yituma ibikorwa byose bya EAC bigenda neza, bityo ko azakora ibishoboka byose mu bubasha bwe kugira ngo iboneke. Ambasaderi Mbundi yagaragaje ko ubucuruzi bukwiye guteza imbere hagati y'ibihugu bya EAC, bityo ko kugira ngo bushoboke azakora uko ashoboye kugira ngo inzitizi zigaragaramo zirimo amafaranga menshi yishyurwa kuri za gasutamo ziveho. Yatangaje ko ibikorwa remezo byubakwa muri EAC bikwiye kwiyongera ariko hakubakwa ibidashobora kwangirika bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Munyemere kandi dukomereze ku inkuru ivuga ko umuyobozi wungirije w'ihuriro rya AFC 23 ushinzwe ubukungu n'imari yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kaniki yatanze ubutumwa mu gihe umuryango mpuzamahanga ntacyo ukora ku bitero ihuriro ry'ingabo za Kongo rikomeje kugaba mu bice bimwe na bimwe bituwe cyane byahungiyemo abanyamurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri komine ya Minembwe. Yavuze ko uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu bukwiriye kubahirizwa cyane muri Amerika hashingiwe ku itegeko nshinga, kandi ko iri tegeko rirwanya leta iyo ari yo yose yashaka kuburengaho. Umuyobozi wa Twirwaneho yasobanuye ko iri tegeko ritareba abo muri Amerika gusa ahubwo rikoreshwa mu bihugu byose by'amahanga kuko ari ryo iki gihugu cyashingiyeho ubwo cyashozaga intambara henshi. Kaniko yatangaje ko kubera amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Ukuboza 2025 yirengagije ingingo y'itegeko rirengera ikiremwa muntu mu bihugu byose ishyira imbere inyungu zayo. Yagaragaje ko ibigira Amerika igihugu cyihariye ari uko yashyize imbaraga nyinshi mu kurengera ikiremwa muntu mu gihe kiri mu kaga, bityo ko ikwiye kwisubiraho ku ruhande yafashe mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 20 Mata 2026 abanyamurenge baba muri Amerika bahuriye mu myigaragambyo i Washington DC basaba umuryango mpuzamahanga kudagomeza guceceka mu gihe bende wabo bakomeje kwicwa mu ngo zabo ndetse no mu nkambi bahungiye. Imyigaragambyo yabaye nyuma y'igihe kinini imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka MPA, Mahoro Peace Foundation na Twirwaneho batabariza ariko ntihagira igikorwa. Reka dukomeze ku nkuru ivuga yuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutseho 1% kubera ibiganiro bya Amerika na Iran byasubitswe ndetse ubwato bukomeza kudatambuka mu nzira ya Hormuz. Akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bitandukanye kazamutseho 1.3% kugera ku madolari ya Amerika 106.3. Icyizere cyo kugaruka kw'amahoro murasirazuba bwo hagati cyayoyotse ubwo Perezida Trump yasubikaga urugendo rw'itsinda ry'abayobozi ba Amerika bagombaga kujya i Pakistani mu biganiro na Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas yagiye muri Pakistani, ariko intumwa yihariye ya Trump Steve Witkoff na Jared bagombaga kuganira ntibahageze kuko Perezida Donald Trump wa Amerika yari yamaze gusubika urwo rugendo rwabo. Iran yafunze inzira ya Hormuz, Amerika nayo ifunga ibyambu bya Iran ku buryo inzira inyuramo umugabo igasiba undi. Imibare ya Kipila igaragaza ko ku cyumweru tariki ya 26 Mata muri Hormuz hanyuzemo ubwato bumwe bwikoreye ibikomoka kuri peteroli. Mu Rwanda ibiciro kuva ku itariki ya 17 Mata igiciro cya lisansi mu Rwanda cyarazamutse kigera ku 2938 kuri litiro, naho mazutu ikomeza kuguma ku mafaranga 2205 kuri litiro. Munyemere dukomeze kandi kuri iyi nkuru ivuga yuko ibintu bikomeje kudogera nyuma y'aho imitwe yitwaje intwaro yagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Mali birimo n'umurwa mukuru Bamako, bigasiga minisitiri w'ingabo w'iki gihugu yishwe
ubu ikigezweho nuko Perezida Assimi Goïta yahungishijwe. Igisirikare cya Mali mu ijoro ryo kwa 25 Mata cyatangaje ko ibitero byo kwirukana abarwanyi byari bikomeje ndetse bamwe bahise bahunga. Imirwano yumvikanye mu gace ka Kati ahakomoka abasirikare benshi muri Gawo mu mujyi hagati no mu gihugu nka Savare na Mopoti. BBC yanditse ko ku cyumweru cya 26 urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri Kidari. Amakuru agezweho nuko perezida wawe yamaze guhungishwa mu kigo cy'ingabo kidasanzwe cya Mali. Perezida Assimi Goïta ahungishijwe mu gihe hashize amasaha make bitangajwe ko Minisitiri w'Ingabo General Sadio Kamara yiciwe muri ibi bitero by'imitwe yitwaje intwaro byagabwe mu mujyi atuyemo by'umwihariko ku rugo rwe. Al Jazeera yabitangaje ku itariki 26 Mata kuva ku wa gatandatu yatangaje ko urugo rwe rwo mu mujyi wa Kati hagabwe ibitero inshuro nyinshi n'abarwanyi ba Al-Qaeda. Kamara n'umwe mu basirikare bakomeye bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Mali muri coup d'etat zabaye mu mwaka wa 2021. Mali imaze igihe kinini ihanganye n'imitwe y'inyeshyamba yo mu burengerazuba bwa Afurika irimo Al-Qaeda n'indi ishamikiye kuri Islamic State. No kandi mu yandi makuru, perezida wa Israeli Isaac Herzog yatangaje ko azita ku mbabazi yasabwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ku rubanza aregwamo ibyaha bya ruswa igihe uburyo bwo kwemera ibyaha buzwi nka pre-bargaining buzaba bwanze. Ni uburyo ushinzwe yumvikana n'umushinjacyaha akemera ko yakoze ibyaha nabwo bukamusabira igihano cyoroshye kuko atagoranye. Mu byaha Netanyahu ashinzwe harimo kwakira impano z'agaciro gahambaye mu mafaranga, divayi n'ibindi bikoresho bihenze biturutse ku bacuruzi bakomeye mu buryo bwo gushaka indonke cyangwa inyungu zihariye. Netanyahu kandi ashinjwa gufasha zimwe muri sosiyete z'itumanaho kubona inyungu za miliyari nazo zikamufasha mu itangazamakuru kugira ngo abone inyungu mu bya politiki. Uru rubanza rwa Netanyahu rwatangiye kuburanishwa muri Gicurasi 2020 rugenda rwimurwa bitewe n'impamvu zitandukanye, cyane cyane harimo izagaragazwa n'uruhande rw'uregwa zo kubanza kwita ku bibazo by'umutekano w'igihugu mu ntambara yari imaze igihe muri Gaza. Mu gushyingura 25 Netanyahu yasabye imbabazi mu mategeko ya Israel. Perezida ashobora kubabarira uwahamijwe icyaha, cyakora nta hantu amategeko agaragaza umuntu wababariwe akiburana. Perezida Isaac yavuze ko ubwo buryo bwo kwemera icyaha no koroherezwa ibihano ari bwo bwiza kurusha ibindi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakunze gusaba Perezida Isaac kubabarira Netanyahu no muri Werurwe 2026 ubwo intambara ya Iran yari irimbanyije Trump yabyukije iyi ngingo. Biteganyijwe ko muri iki cyumweru azasubira mu rukiko. Niwe muyobozi wa mbere ku rwego rwa Minisitiri w'Intebe ukurikiranyweho ibyaha. Munyemere dusoze ku nkuru ivuga yuko umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla bagiye gusura Amerika mu ruzinduko rw'iminsi 4 rugamije kuzahura umubano hagati ya Amerika n'Ubwongereza. Uruzinduko ruratangira kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026 nyuma y'uko hagabwe igitero kuri Washington Hilton Hotel ahaberaga umusangiro wa Trump n'abanyamakuru warimo abayobozi bakuru ba Amerika. Nyuma yo gusuzuma ibijyanye n'umutekano, ubwami bw'Ubwongereza bwatangaje ko urugendo rugomba gukorwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yabwiye CBS News ko umwami w'Ubwongereza azaba atekanye. Minisitiri w'ubutabera w'agateganyo wa Amerika Teddy Blanche yatangaje ko igitero cyagabwe cyashakaga guhitana umuyobozi mukuru wa Amerika, ariko umwami w'Ubwongereza azaba atekanye. Urugendo rw'iminsi 4 umwami Charles wa gatatu ateganya kugirira muri Amerika ruteganyijwemo ibikorwa birimo ibiganiro byihariye azagirana na Trump kugeza ku ijambo inteko ishinga amategeko hizihizwa imyaka 150 Amerika imaze ibonye ubwigenge. Reuters yanditse ko uru ruzinduko rwitezweho kuzahura umubano w'ibihugu byombi wazahajwe no kutumvikana ku ntambara yo muri Iran. Inshuti bakunzi ba Ishya News TV, reka dusoreje amakuru twari twabateguriye ahangaha. Na makuru dukomeje kubashimira kuba mukurikira umunsi ku wundi, mukomeze kugira ibihe byiza.